Zanima me da li je ispravno kurban peći na ražnju i dijeliti kao što danas ljudi radi. I da li se kurban broji kao kurban ako zakuliš ovcu i podijeliš samo 4 kurbana, ostalo meso ostaviš sebi. 2 pitanja, da li je dozvoljeno zaklati kurban, ispeći ga i podijeliti ga? Da, dozvoljeno, nema ništa sporno u svemu tome, jer cilj Islama jeste da čovjek prinese žrtvu radi uzvišnog Allaha. Samim onim klanjem mi smo ispunili ono što se treba. Ostalo su, da kažemo, sporedne stvari, način podjeli mesa, da li ćemo ispeći, podijeliti, pojesti, dati u neku javnu kuhinju, sve su to sporedne stvari, tako da nema smetnji. Pogotovo u našem podneblju gdje se zna da ljudi više vole pečeno meso, svako će pojesti pečenje, znači od ovce, a živo meso od ovce velik broj ljudi naši ne voli i ne konzumira. Tako da nema nikakve smetnje da se to meso kurbansko ispeče i da se tako podijeli. A da li je ispravno ako čovjek podijeli samo 4 kurbana, ostalo ostavi sebi, opet ispravno. Ulema je kazala, dio uleme, da se meso podijeli na 3 dijela, dio nama, dio prijateljima, dio bijedi, ali je to samo lijepo. Tako da, ako mi udjelimo jedan dio mesa, 3-4 kurbana, ostalo ostavimo sebi, inšala bizla, nema u tome ništa sporno.